Bisi burung-burung ni haike taklai bo hai no hai khatung khajani bisingtui Dakdu Baptist Pastoral Circle ni luaji Mumbai phainai 8, 9, 10 December 2018 salo saltamni bagui Lolit Bazar thungno khlao khlaijanga thangai tongo Christmas Banik 2018 Bethlehemni musumogo meri bibam sajak sabo Bethlehemni musumogo meri bibam sajak sabo बोले राजनी राजा बोले सिंचनी पोहो बोले राजनी राजा बोले सिंचनी पोहो O Baniko salbrum da tongnai rechapmung samungtei dalbidal hukumu pandarok tongnai ketal-ketal kanmung chumungtei chamung phalmung rok sharikni dambrei tampruni simi damchuku jora tongnai O Banik saltamni O Banik no jengsairnai SNBA ni secretary Reverend Chandramoni Deporma Baniko bania khlainani musung tongnai rok 27 November Salmari ni simi 8 December Salmari jora Lolit Bazar hatini Budu Debormani Taylor phalnoko mamnai koimung belai Baniko phalnok eba stol manani bagui grindi o koktok ni mariwo Budu Deborma 9862632232 Sukhani swariro pugano loblai tongthogi musa lakya tongthogi risam lakya Tibu kamke shaimana ni bagui grindi o kokdukni mariwo convener Reverend Shomandro Deborma 8787459841 assistant convener Evangelist Kothoma Deborma 9862603483 cashier Deacon Boydonath Deborma 8110299841 Baniko joto takhok tibu huksongno phai manjagnani bagai kobok horjawo kobok nai Reverend Shomendro Deborma convener Christmas Banik Committee Dakdu Baptist Pastoral Circle SNBA Bole